Sasa tukurike kwarane na mutongero baraba ingide ne abunge ya county Meru Victor Kareithi aruiba bangite bubwe kureta kiama kiu na meri li itabaketha bena kiatho kinene kia kurure kiama kiu na kwithira nende antu baugumagire kiama kikieru kia Mount Kenya ende akore akuwa wengwa na mwambo yo awe kiama kikite lakini kuringana mantura mitandao ni mwakatha ine kinyakiri nyumba cia Nteto RBK oigure kaniko kiama kikite utuga kia Mount Kenya lakini kiama kino kina kuchanio nontura oruyerete kia urais mwaka no 2017 Professor Ole Kiapi ariwa kiama kikwenda kuyugua ni antu bate kumenyeka na no mwanka bethire bakirwira kiama kiu kithire kichoga kibo no tugware turi kuria mubango yokubwithia kiama kia Mount Kenya East yuakinyanda mbere kithurano kia 2022 mubango yokubwithia kiama kia Mount Kenya East yuakinyanda mbere kithurano kia 2022 arana batu kulukura 40321 namba ya SMS kiri Twitter na @mutemberu Andrea @Weru TV #garwesia sendi mbere yana tukudwani tukubarwari Ntomurume wa moko ingilwa kampeni ya Boris ya Lare akirikana kuura mwana wa miaka muanja mwankokwa abunge batangatanga beke karo karani ko munini wa rais ntukwishila kinyuma yawe kuriru kuma Kenya witande grone ya Uganda Rwariro ko yako kia make Mount Kenya East kwa ndwari Meru onde onto bathita bakiringa siasa sige kureana na kia makina bangi kwerekeria kia makikithe kibwithwa twaguretera gichunchike muthikiro no romanya miaka 40 ya mukingo Wazone kile Nteto Weru Thaa Ithatu unibeta wa mutambi Edward mwazo mathithio ni Jacinta Kawiria Tumurume wa mwena ingili kampeni ya Boris ya Lare akirikana kuura kaika weka miaka muanja mwankokwa mtu uyu wakuru wa miaka 47 kuma nture ya gishagi Lare aririkana uchulia kana ka kuma muthenya na mbere yawe kuyoka uroro na rakaratere uturo bwa wakirikana ni kararu kirithimu ya mutorero yene hamona bou mutona akanugiti untubuna kuwa mwanune kararingiro mutoe ni murango usiezi wa Lare ne kirite kirode untubuna kudia chiari kuraga kuura na bune ne bakiwa ni kapa upakanukia Nikola Chabari na uta Manunu nganti na tigiria sijani sinjamini naweza nikaua mtoto wangu. Mkaitano tisa mkoi Mungu. Tumesikitika hata sisi pia kama polisi. Kwa sababu pia sisi pia ni wasasi na tungetaka tufike kiwango kama hiyo. Ni karikari kumakia okira muntu araregwa na ara muthaka wa kuruba mianka 27 kuma ntura ya gichagi Ntere chanto ambui akwerekana atentugo yegoro aturire kana gake ga kuruba mianka 7 na muthia ni kana agaku gata utoro kaireto echibitare kumani na mporera kagwete mwana rere asuleto tukegera okerwa kuro ende baturi aturete kuona mwana na rende kwa ripopo na kwenda kuturuma unaenda yenge ndari na OCS na mutuniri marunda mwenesa askare tota na askare kwa mwana bomo arine arashautri askare ambera imbipo kwenda wakwa askare wa mwana kama mtoto wale mwana no kwa nete tete na amani ai askari tu ba mukinda bakangangana na askari boya ya hivi wakura mwana ndayanda mwethere station no to India station bigireti mabusu bya korea mabusu bwa kwe muzaka oro anete aunda boria iko ende muone agere atora turambira iwe soro nda mwenda mamuturi kwali wako komire kura mwana tia fadhali wenda ni mwana ukitheba ukurema na tukamlete yeye mpaka hapo kwa police station alafu mtoto naye tukashughulikia tukapeleka hospitali yuko Nyambene alafu madaktari pia wakamrefer apeleke Meru kwa matibabu zaidi. Kwa bahati mbaya mtoto akawa kwa barabara akaelekea hospitali na sasa tuko na mshukiwa toka kwa police station ambayo sasa tunafikiria kwa mambo yake ambayo tutapeleka kotini ndio
uamuzi ya muliogo no ende yari njarani icha abolisi barare muthaka uju akumenyekana ta Evans Mutwiri we aliuga ati atira turakana gakuga ke onto bomba kutigira gakwite kweli windo yari ruthanju ndamuso ni ora ntuna sino ntota yako ndi kwempele ngaro nawo ndi mura na kamure ndi nawo kuma u ubwa na bwingi thiki mwali kiniki mwali kinga kuburi ukaundi kuma wonde akojere ekarika areru wamwe na OCS walare Ezra Sambo na bo iba kuruta mokana kiri anto barabomba kwithirwa bayana mitugo otaeno ya muziari ndirwa kinyamuto wani wetania akatira nto murume mwana oke pore mwana na mutaka ikeko inandaka ale mwana ke mwana oke nakwambia wasasi wasipige watoto zaidi na mtoto ako na ile kiwango ambayo unamtibu ukiona amepitisha hapo kuna sheria hata pia watoto tunastaki so ikifika mahali ambayo unapiga mtoto mpaka unaumisa wao unamuua na tunaomba wasasi wasichukue sheria mkononi mwao hivyo kuma alare Gembe North Petan Class Chabari na kuontere chembo chunko ni boy kubya tono ina bele baraba kwirekana uko nyuma ya kuthungutha ngari ne polisi itite no butita na mbere nyuma ya ndabano ya kariba kenjo koma baraki nyabara wethire ngari ya polisi na kumehithia tugwaru ari nendi ikundi kema kitige thirikari na rietwa Independent Medical Legal nikikinyite mochare ya hospitali nene ya Embu na miri ya bele babe kikenda kubwithia utwiria miri kwenda kumenya kaumo kongwa kaikubio bubwite uri maandamano teruye thirite ita na mbere tugwaru ari kugirikana polisi ni bethite wakiorwa mtu moro kari kiri maandamano ya litamoneka mushiri ana Nteto nkuluki Rivoti ya uthuthuria wa miri ya amurwangi na airi aria makwire mwena wa Kĩanjokoma na njira ina kiriga nirekereretwe kuringana na wakiri wa family ino niwe Muchangi Igichugu arauga ati kuri na uvotekekanu ati Benson Jiro nike wagwire kuma ngari ino ya borithi ikigendaga kuona ndivangio ciake ni iratwarana na rivoti ya borithi no ati mwenari wingi Emmanuel Mutura uria wari na ndivangio cia kiongo kitheri kuri na uvotekekanu ndagwa kuma ngari ino no ati igikuo giake kiaumire mwenari wingi. Benson, who is the older son of the family, his body had multiple injuries. There were head injuries, there were broken ribs, and then there were injuries at the leg, and there were bruises in the body. The injuries in the head were from a hard object that hit the Emmanuel, the young son. He only had injuries at the head. There were no injuries in any part of the body apart from the head. There were no bruises. So the issue of him jumping from the vehicle is neither here nor there. Mwaria wa family ino akiaria na andiki nevenya niguo makorwo makimenya ni atia amurwangi na aya aire makwire vamwe no ati ikonekaga kiumo gia gikuo kiao kiri ngurani na uria borithi mamerite vau kavereri. But I can tell you without fear, from the report, the truth will come out. We know it is able, and we want them to do investigation. If there is anyone involved, let them be taken to court so that Thibitari ya Embu level 5 niwe Kamau Wangari ni urauga ati kurai na thuthuria athatu ke ari wa thirikari uria wa family ino na uria wa ruvonge rwa medical legal kana IMLU na onthe ni metikaniritie na maumirira mama. And it was successful and we were all in agreement with our findings. Yeah. Vuva ya rivoti ya uthuthuria wa miri ino gukorwa yumite riu kiria gitigarite ni family ino gukorwa ikirumiria kivoto gia ciana ciao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Teguguma siasene abunge ba murengo yo tangatanga baraba kuwata mbaru munini wa rais William Ruto ne bakinyita Karen ikarogerage itentu kwisila Kenya ya munini wa rais kuriru kumaruga Kenya witathigurune ya Uganda ikaroki kiretete ama bunge na maseneta bagama ke Jubilee na barabange ba kuwata mbaru munini wa rais William Ruto aramo bunge wa mbere wa kiama ke UDA Njuguna Wanjiko akiara na Nteto nyuma ya karoki munini wa rais William Ruto na tariti mubango yo ukiri uchumi taroto kutaro mwandiki wetu Nteto Boniface Mogera.
kwejere na muthingatani nyuma kwethirwa atirite mirango nyumba cia Nteto na kwariro ni Kenya babaingi munio Rais William Ruto na Nteto na rona gwatiro geni athingati bake makeo KUDA ikarone biawe ruterwa Karen the hustler movement fraternity. Abunge na senete igana rimwe ra 30 na gavana bairi bonthe bara bakungwanithanite ngoshero ibaikinyithirie Antoni ara kuringana moshemo njo barokire mathene ja rukire bariririe Nteto ijire jacio ugoshokanire mathugani na kona bakethero mutethire Ruto kwa rais Ntheguru Kenya kirithurano biria biejete na mpongeri Nteto cha kiuchumi iria bochita mono na kimonimoni the bottoms up economy. Bottom up holds the key to not only us creating jobs, creating enterprise and enabling our farmers, it also provides the key to us sorting out the big crisis of debt by making sure we have more Kenyans brought into the tax paying bracket because we have enabled either them to get jobs or their enterprises to grow or their productivity to improve. Ibamenerere barabo shinda nabo na kwa batina mwerekera na agenda njega ya kuguna Kenya. They believe in sharing oppositions, and that's why you see each one of them. They have no agenda, they have no manifesto, they have no economic model. Some are saying my business is to deny William Ruto the presidency. That is the agenda of one of the leaders. For 4 good years, the country has been engaged in the BBI process, characterized by hubris, chest thumping, blackmail, intimidation, and bribery. They should equally explain to the country how their trickle-down economic model that has not worked for the last 50, 60 years is going to work this time round. It is our considered view that to open up the economy and to facilitate economic activity among our people, especially for the millions of hustlers, it is imperative on the part of government to proactively and decisively deal with the COVID-19 pandemic. Mwabu nabu Nteto na biashara cio na Ntheguru Uganda irithirite kerirwo mono ni iria regani bao bakui kashfe kwethiro irugwa ne bero ja ndi tegeri kuraja Nteto gutirima na ubungo rotero atiganwe John Dr. John Mutunga na tukunurire kwa ndo wakudhania pengine wako na associate pengine deputy president Kumara with Nteto yekwe mtu na mtogania yego batu mondo tukwari economic mondo ni ko happen thai Uganda kindu kira kite berete kuona ni atia bwego bo na atia Museveni akuthia onto na becha wita poverty reduction grant this hustler movement. Jonaju ejumoshemo jithato munyo mutongeri Ntheguru William Ruto kwithirwa agika na tongere bara bathuri na gikinene kiria kiumanira juntu kwena arua ni atekorwa mono bakethirwa bakithama kema kia Jubilee kiria baba ingi bathuri akio na weta kurikia kema kia KUDA. Sisi si waalikwa. We are not guests in any place. We join parties by choice, and you live by choice. We are in Jubilee normally, but the current and the future party of ours is UDA. Atere record shobiche kuandikithi bebe siasa ja Ntheguru Office of Registrar of Political Parties kagi tene kai kirone kya makeki dige tongere teja Ntheguru ne kumania kwa mukira kya mababa inge kumania shughuli wandikithanire enderete abunge wa murujo tangatanga na bono bendete gutonyire wirigiro kira Kenya na kobero tire wakinyirenya ntuko imwe kulingana shiriria baundite kya makeki yao kithiro yitithwa kibara na gutoboki demokrasia no te witho kairi kana nkarari munio Rais William Ruto na njuri abunge kana 50 kagite ne kaibathagite obobwega na miatukiririo kiri nyombene Jubilee bakethro be miatura na kumara ome na wita kurikia kiama kiao KUDA na kulingana kanyoni muntu ne kumara kimushemo jojo na atwirite Nteto je kethro ikarika mwaka jojo kinyukinyira muthia nke reporter Ntoshero TV kumaja Karen kengina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera. Rwatero kuya kwa kiama kia Mount Kenya East nwarorete ndwarese siasa mero rutero geruta maoni yoro ra kiama ki imochenda waria mona bonus chonekete kuthura ngavana Meru Kirito Murungi ni botongerete Mount ya
na kudarani baki na ndipethire bakimakira ciama bio bubuyite uri kiama kia UDA kionegete kuandamiri bunene Nteto cha kaunti ya Meru. Mudigi wa Charity aina Nteto nkuluki. Mbegoro ya Kenya mbere ya kithurano kinene ni kwethagirwa na ndwero ciacia kuibanga na guchua mwerekera jwagi ciacia na bia mabiria bakarungamana bio kiri kithurano kinene. Mbere ya kithurano kinene kithiru kiama kia Jubilee ni kiombere koleta amwe bia ma 13 abirio kiama kia munini wa mutongeria wa ndegero kia URP na kia mutongeria wa ndegero kia TNA. Kingi kiria giatonyeru nyongo ni Jubilee ni kiria giatongeretwo ni gavana wa kaunti ya Meru Kiraito Murongi kia APK kana Bash Kagitene kau ari senator. Ta akawithire kau mbere ya ithurano atongeria ba ni bamberetie kungaria bakithagathaga ni onto bwa kithurano kinene kia mwaka 2022 na njira ya uthondeki bwa biama BBL itwanegotietire na twindene. Akiaria kiumia giki gavana wa kaunti ya Meru Kiraito Murongi na atumire kanukia kiri aciaca baria bakwenda kurunga maite biagi ciaca kithurano ni kijite na kubatha kweba kiama kia Jubilee ta murimo jwa mutigiri ni onto kuringana na we ni umwe na guchienjera mbirira gwengoa. For Jubilee in the next elections, it will be a very weak party. If you want to lose the elections, start with the Jubilee in 2022. And the Kiraito Murongi does not want to lose. Augite bo ori banga kwerekania kiama akiao gikieruo kiria nandi kionegene kurumirwa ni nkuchenio kia Restore and Build Kenya. Tutaongea tukiwa kwa chama to see how we position ourselves. Tutetekiria rubange batwenjire rinya, then we are comfortable in the hole. We have to get out of that hole. Kiama giki hamwe na bo ni kione jwangirije 22 kinya kethirwa atiugite ni gitikiriko kiongwa kwenda kuruira kithurano ne kiu. Today as we are talking and the records are very clear. Ikeya guthwa Kiraito batanenganire mbas na bareni kivuti thine reba kuria na arua batimiria. But I can tell you, arambike bwa kuiba joketie wango gutumira baruga umithoma yandiki inya orekia tuengo aliwa kiama kitu tigitite ate tutinenkanirite so no DMK yare haja na baruga wini ngutumire ndendo mitega umuria DMK no ntantoi baregete na kiama gikiri babu ndwene bwitite kana ikiamende buri no twene kiama ibaregete nai nakyo. Gavana Kiraito Murongi amwana bo nonekene kuthorua ni areganie ba kiama giki akibera gutwira ntwara kiria bari nakio na bareke na kiao kiria bo ba kuthondeka. Ayu matoi orongo ya TV inakuma kiamene yetu. Ayu akiongea ni kama mtu wa China ama wa Japan. Nani mtu tukulingira kura li. Mtu wa Japani akisema hiyo chama yetu ni mbaya. Can I lose my sleep? Rutere dodonge na kio kiama kia munini wa mutongeria wa ndegero Daktari William Ruto nigia kuonekana kwa andamiri kauntine cia Meru Tharaka-Nithi na Embu na aria kinya Senator Lentore atomereti ate munini wa mutongeria wa kiama kiu akauma kauntine ya Meru amwe na munini wa mukaririgite wakio. Nankwendo bwira without any fear of contradiction. Kiama rapo na yumbi po ndeba Meru 10 baina William Ruto na 2 members ansilish ya kiama na kwetha no ntumire marieto yanga bana atumhera we are not as foolish as we look kana as you may think. Kiama kia UDA kina representation at the top level ya hierarchy ya kiama na nombu enya that the deputy chairman wa kiama Meru wa kiama kia UDA imumwero na umite abogeta Nteto wa Kimathi
utene ndauti ngindano inene ikirigirwa kithurano kinini gia kiago kiama giki kia Mount Kenya East amona bo kiugite gitero ngikamunto kiombe na uriko kurwira gite kia MCA wandini au jonto patirarikia kuibanga abunge baba ingi ba Meru, Embu na Tharaka Nithi bakionekana kugwata mbaru kiama kia UDA. Kiama kiu kia Mount Kenya East nigikuonekana gikethirwa na kabariga kanene ga gwitia kigechowa akigwati mbaru. Nkiripotera Nteto chia Weru TV Deako Adietoa ni Mwirigi Wacharite. Ebaga Mwirigi no tukubora turi kure mubanga yo kubwethe kiama kia Mount Kenya East ya kinyanda mbere kithurano kia 2022 itanambere kwa na batu kulokira 40321 namba ya SMS kire Twitter na @mutambena 3 @Weru TV #RSCS uno tuko nambere kanja ka kuno kaende weta kuraya ichokereta na Nteto nkuluki. Kadhu. Yes. Eza. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujo ndagurite tukani na arakaja. Jojo na kinyama kono. Ai. Lakini ukama. Tunakuletea mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwanga vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutikagwe pomwe ketete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka thetunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere yakwe nagwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Hey, atuendangi hivyo. Baba hapo customer. Nisalipa hizi vitu ndugu zangu. I have paid. Umenunua mingi? Nimenunua pipe 300 Pepsi. Nimenunua tatati. Nimenunua sina wazi. Yeah. Yes. Inaitwa sanitary wares. Unapeleka hiyo wapi? Hii nitakuya trip kama 15. Ndio pipe zote siende nyumbani. Wacha nikuambie friend. Yes. Ukikuja hapa Silver Sprint, ununue vitu. Hapa kubebewa ni automatically unabebewa saa hiyo hiyo. So usijisumbue hapa. Hii utabebewa mpaka nyumbani. Maliza shida zote za UPVC pipes, plastic tanks, plumbing and irrigation items vifaa na bidhaa vya kutengeneza stima, vya kutengeneza kanyumba na kadhalika. Pata original kutoka Silver Spread Address, Meru Makutano opposite Kenya Power, Meru Town, Toko Njorincheke Street. Silver Spread, piping the future. Bibi yangu ako pale kwa kona, mtampea lefti. Wewe, bibi na vitu zako zote tunakupeleka nyumbani. Kava kwa Muhindi. Maisha London. Ukua Meru. Kabisa. Geukia kitu kiambia triki sana. Unajua sisi wa Kenya tunajulikana kwa mbio na timu yetu ya kuwakilisha Kenya katika mbio za Tokyo, Japan imeshawasili huko Japan. Sasa wakienda huko wanashinda gold, wanashinda silver, wanashinda bronze. Lakini usishtuke. Ukiwa hapa nyumbani bado wewe unaweza jishindia gold yako 1 million Kenya shillings ama silver yako 750,000 Kenya shillings ama bronze yako 500,000. Hiyo yote ni kwa hisani ya Lotto. Imagine ukicheza Lotto ukiwa hapa home, hauhitaji kukimbia ndio ushinde. Wewe cheza Lotto, alafu tutakuwa tunakutangaza mshindi wa either bronze ama silver ama gold. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Enjoy the best family entertainment on StarTimes Classic or Smart Bouquet. Oh, yes. Premium channels added to give you a complete family TV experience at no extra cost. Novella E+, Nickelodeon, Fox, World Football, Bet King Premier League, and Nat Geo Wild. Subscribe to Classic Bouquet for only $899 for 30 days or Smart Bouquet for only $999 for 30 days. Are you on Nyota? Jienjoy na channel Sita Zaidi when you pay for more than 1 month on Nyota Bouquet. Kama ni bei,
ni Star Times. Kambuni ya Raino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru burene amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jarene Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Raino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Raino Mabati. Kugwata nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanoturiongere mitandao ya Facebook na website Raino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Burudika na muziki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Browse bila was na Safaricom. Ubwana ntubeta nambere kurumbira Nteto Weru Thaa Ithatu. Muciumu dini ya gange cionbunge kia marana yutiritie mathiko ya mwendo wo yara ya batere kubwithika ntukeru ari nyuma hospitali ya Mbagathi mucio Nairobi uria gulukire mwiri yo mututi kuchenio ciambirie aranende mwari yo mwacio wethira yukirutwo hospitali ya Mbagathi na wikuma hospitali ya Mamalusi na hospitali gwithira ikana mwacio gwithira ekinyakire hospitali u Mbagathi nire witikiria kumukira muri na ubera bacokere kumethugi mabwawe nyumene hospitali u nethire nende kanukia kwamukira muri ringi untubura potiete family kwithira ina chure bibingi Martin Mwambi aina Nteto ya Kieba na Kiriga. Tena kia muno ntukia umde nontoira intukieto ya kudikantu eto twalingerwa thimu twelwa daktari Mbagathi batelutitawira bwa kurutha postmortem kenda thikwa Kieba na nkinya kithikiro kwa mweri ende no akithiete na mbere gukunika mucio Banjen Kari ura no mututigi na gikuo giake kioyori mithiuruko nkutho na mathiko make guterua makurima muthenya we munthi tutamenya sister wakwa kwile atia na nitukwenda kumenya ende amwe na maumonde no maumonde makwenda kumenya magwatitwe ni ba DCI ona DCI baune baguturigarĩtie muno ni tontu twarikanire nabo tudike muntu negoro tweterere turikiru muntu ni kanda turi kumudikomundi gwatuika tito timudikomundi na nibu turirite ntuko nyingi barenda gututura turiraga mwankari tukirira sister wetu Kaburundo bi ora no emuruagi no mututigi augite gikuo kia mwaragi ne yokoba makia no nto cibitari ya Mbagathi na Mamaruse itwire kubathiurukia hamwe na gutuika amwe kuruyo amamire cibitari ya Mamaruse ari na thina chechukari na nyumani kwirwa kuthamirwa cibitari ya Mbagathi no nto wa murimo wa corona ara nyumani riboti ciake itaro cioneka kiri cibitari nu na nyuma kuthinga thingata ethirwa kiri mochari ya cibitari ya Mbagathi. Mandaktari bara barudi postmortem ne bara twikire ona batioka kurura postmortem na tete kumeaniki na bakimenyaga twi na mathiko regiment jonde turathondekete ni untuko kuona ngari ni turakomboreteire tukanyine jo kumudika Murang'a na Nairobi na kuma thandu kumarai magure na ngari ja komborwa na antu baruta mbecha riu irora turere kurutora munene muno ni wakuringira antu thimu kuringana na mucio yo baugite kithikiro giketikie munde kiamberia tariki 12 mweri wa mugwanja mwanka gwayo mwanke munde no abatwire bakethiurukagua ithirikari na nkinya cibitara ino cieciere na bo bariona ataka mwaragina uragirwo na kwogu ikyo gitumi ba kuririra umabomba ukarika na nkinya thirikari kuthongera nontu kerwa tika uragirwo kerwa kwire gikuo
kia alari erwa akiona kambuku ni ja dibitare ona mwankambuku ni ja monsari riu gutwira ari wondini na batwirira takinya wondini riu tukwana uga takateni mamaruse na antu babagadi nitukwana tio bana laini ndaja sana mtu wetu kaulagirwe nibwite bora twina bumwankau agitani wagakuna umurimo wa corona uririkana kuongereka kiri gicigo mbunge kia Mara mono kiri sub county ya Mwembe ara wongerekete na gicunche kia 32 kuma kiri gana kuma kiri gicunche kia 24 Weru Thaa Ithatu mwanka uyu nitukona kweli antu bakara kuimenyera no wivino ni witaitie onto around June twari na 23%. In July, to around 36%. Now, that is based within Idimibia Tokoroda. Bobo ikoringana na Njage Murata ora nwe murugamiri wogima bwa mwinge kiri sub county ya Mwembe ara ugite ndi kwina batu akari baomba kwithirwa bakimenya na kwibanga kenda kurigiria murimu uyu anene antu wende na precautions cia MOH guidance na of course tika kwe mtu mugeni na MOH guidance spokuwa antu ambie kumamira kidogo na kupusa actually utie mtu atakumenya kupusa ikukwina on increase. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Arito batano ba county ya Meru ni bamukirite chiki ya ngirima na yele kuma kiri Create Foundation iria ni akurungamira na baraba umebumite kiri michieti uciumba kaiteno kwa siasa ne bakuromba kureka kuringa siasa na kithomo indi pogera rito baraba ti uciumba kenda bakinyaniria kiroto kyo akiaria mwandiki akinyamu siasa ndene ya Nteto chiembe just kagwema nethirite akwonende aciari bethira bakiritanria kurungamira rito kaitene kakinya kwethira uchumi ni bomi na na ba remuthia bakethira bakithoma Nicola Chabari na utwachi nkuluki keta na mbere support kithomo nikwithirwa kinya ki manifesto ekwa ndimba imbangite kabisa kuata kithomo mbaru kabisa kenda batu tumba ukura Ojune engineer Justus Kagwema orane musiasa kuma Nteto Chegembe agitariria aboragwo yakairutanire gutigira kithomo gikuthi na mbere na kuwatwa abwega mbaru na gutigira gikuthi na mbere bwega na muno akiruta mukana kiri asiasa abonthe batige kuthunganiria mantu megie siasa na kithomo muno ikiririkana wa gwikana kararega gwikirwo asiasa mantu ni megie boraga gatethukanga kuthi na mbere na kuthoma kana kamenyekana ata Ivoni Gaichweri kana atwarutherete rugono rwako no endi tayari hikareketie na kuguneka na gakinya cukuru wanasiasa na kinya baratu kuchindana boete baimenyere muno na mantu ya kithomo katumenyere ithomo byana betu tukaingilia mathomo kinya tuingilia mantu yangi ya siasa ito separate kithomo na siasa kenda constituency tuyumba witana mbere kagitani wa Kunio Foundation ya Kiraito Murungi ira yethagirwo yirutaniritie gutigira ne kuthomithia ana batakwibumbira kuma akaunti ya Meru negonenkanirite cheki kiri ana batano nkuruki ya chiringi 200,000 chako batetheria kuthoma egita arerio mogo kuthungira cukuru cia secondary na muno nkuruki na bwatongeria na antu baraba na gombani bakiura gwa ibwega kinya bakaibumagiria gutetheria egita ria bakona ana batakwibumbira nikenda bathoma cheki iti itethori mbasare county itherweri mbesa iria gavana wengwa atura na family ewe kuika kenda bomba kuthomithia ana nontu neiji na ugire kintu kiria kwenda ikithomo kithwa kina maana ki mantu ja ujangi jonte iromba ria konkaria mutongeri kuria bangi baba kienda kuiga mfano wa gavana Kiraito Murungi inyabo ibombe kuyukia those steps kenda tumba kwithira twina more and more people ke community yetu ya Meru baraba kumba kwa supported especially ana baraba kuthomera ke these hardship areas baraba ikiti ana form 1 nguboria kabisa bachumie kabisa ora kukumbikana baikito ana twetu cukuru kenda tumba kuitethia na bomba kuitana mbere kwarite pio ndiga kuna na methei ko ubra tu ngunyi bero ni mundu tirie ko wende ndethe ndiko no lakini murunga taithia ni kwa foundation ino taithia na ndona kuna taithio na nkora kwa wirua na ngicokairia gavana wetu ngatho muno nuntu bwa kwambiriria foundation iti in fact igateithia ana betu muno nuntu ni ana bakwenda kuthithia mantu ja manene na gukinya guntu guku nene
no rimwe turi aciari tukethwa tutina inya nyingi kwa gikeno gietu ntuku ya narua ni kumenya mwana wetu akathoma bwega atina stress. Kuma Gembe North, Betan Class, Chabare. Miaka 40 mithiru ikarekara mbere ya mukingo ni ratumirwo na miaka mike nyumene murimo yo yorethera ywikinya kiri mongo yo Kenya. Kumaune ndigira kiathia tireni kuona kuthi antu bakiathula bara bamenyekana kana nya kuthwandwa kwithirwa abore na murimo yo. Amana bo obura miaka yetirena mbere no bunda wechithirikie chekunicha murwe murimo yo ndichonekana kuthirikia nantu bethira baitikirie kinya kuriana nantu bana kinya uturania na murimo yo. Kuringana na thirikari ni ati urito bunene ni bwethira bukiano kiri murimo yo amona kwithira ndawa che RV kiano na kinya maraiya murimo yo kwithira nende ashiba itungatirwa kumania na murimo yo kenda gutira antu bana bakwithira baikarania na bangi na kiri chunchike muthia nditwithite tukiarania na ataalamu na kinya menyeri bashi bo murimo yo kendo kuonia urambishe karine kinya kumenyethia nkulukiuru ria murimo yo na kine chunchike muthia kerondoro mwanya miaka 40 ya mukingo. Mwaka eno ngiriye moma akenda 80 na yo muiro nende karekara mbere ria murimo yo mukingo wethirite ritu akenda 84 na kwa miaka 40 ira nende murimo yo wethirite ukonde gurune yonde kana miaka 37 ara wethirite wende ni ande gura Kenya kido kira kinene nyata kukandana na murimo yo kwethirite kukari. Hassan Moronge na kwithira itarakia thirikari na ritete nguen kadhaa kirotederia kurwa na mpange ya mukingo arauwete kinya ndawa ciotumira muthemba yo ARVs chithera ikiaya na utheri na ki thirikari yetu ya Kenya ni ukitie mikakati imingi kwaita namba kurwa na murimo yu mono baithingataira kira twita 90 uni kind of targets kana indebrechu itwete ira tubati kumit as a country na 90 bere ni kwithwa tuthimite antu murimo wa mukingo 90% of our population kibara baina HIV then 90 iri bara tuona baina virus vya HIV twabekira kiri ARVs 90 ithatu bara bekira kiri on ARVs itubati kwithwa tu ibathingata nabo nikenda baketha bana kitu ita low virulence kana kwithirwa virus vya HIV kimwiri kenda kurieria ko watu ni murimo yo aitu itumira gintu tuita dual protection kana twatumira condom na ndawa kwina ndawa tuita PrEP kuka mtu no atumire ndawa iji mbere wita kuona na kimwiri na mtu ngura atikumea status yake na virus kana atina bio but at the same time to advise and beto as much as utumira ndawa iji still inya condom no ebati kwithwa gitumika gore tumika mberene na kwithira kiongela na kuwa ni kwithirite nende kwina umba ni bunene kinyotira namba ya antu barabethera bakiwatikana na murimo yo mukingo nethirite ikinama kambwe kuma murimo yo ambire kurua na juo mwanka thai kwina manto ya mea tuonete bwambere antu bara baathimirwe na bonekana bena virus vya HIV na baambirirwe ndawa mwanka thai they are living their normal life muntu no kara miake ora bati ukara na kabanga ke family we na akura maisha ya ora bati ukura no tumba ku differentiate uwa muntu rano na murimo mukingo anoti na yuno ntunda wachia murimo mukingo ni utuma ikendeka virusi twalevo muntu athimu akethwa ati virusi bi mwirine lakini tho twabite mwirine ndamune bitire kwinobiro mwirine uthubichithite tukarika 1999 iro president muyandikilire HIV as a disaster in our country na kuma 89 Kenya nayo kile steps imbigichana zana cha kuria gutetheria imurimo mukingo enda yunia na wita mindiene dachondo ketha kwina messages cio tumunya ki mindia manto HIV kenda antu bonde bomba kumenya witania ma universities colleges then no kethira 1999 prevalence rate kananto 14 kiriani bara ya virusi vya HIV in Kenya but thaito kwaria turiare manto ya 4.6 which means ne antu over 5 kiriana which means it indicate na 9%
Murungi urethirite akirita Weru ang'ine ruko kwi miaka 22 na kwithira aitarira kia kinyandawa ira muntu ethaira kiunya muthemba yo ARVs ichumbite kwithira ikina mavunene na impindi mwaki muntu omba kwithira kiunya ontuku arauka birene muntu ethaira ikamatanda wa kithumba ontuku imwe. Mtu naunya ndawa 14 in the morning no rwagachokera the same drugs, but currently autokinyite mtu ainywa mpindi muinande konya mtu wenda kuri wi murimo mukingo thai nanga mtu inambi unapoa wewe mtu unarusha tu kwa mdomo asubuhi na unatembea na unaendelea na kazi yako. Nori murimo wa COVID wethirite ukiya na rungura mwaka yumwe komba kwithira nendo kukioneka nchachamo murungina kwithira kiwa ikiuria baingi bakwitha bakiura kia nonto mukingo yutona nchachamo endi na utariria virus ya murimo yu niwethaira ichincha kia bunene na kukwata nchachamo yayo kukethira kwithinirene. Plan ya mbere ka the big plan ile rio worldwide bombele ni kuata vaccine kuria nchachamo ya virus ya HIV itonekana miaka yonde tukarite nkumyabiure bikorwa nimbi tumi onto itonekana but HIV has been very tricky. Tambura ndakurite ntukwege tokiaria is that HIV twina subtypes mbere twina HIV1 HIV2 HIV2 tutengwe ni omuno nonto it's not virulent kana tuwate ni haraka tira isikuwate HIV2 but HIV1 ino thina twinera nene ndene worldwide nonto ino raisi kuwata ki mtu mukana mtu murume so HIV2 ukethira ina subtypes A mwanka M watara subtypes there are so many kira wambiria ndawe gwikara karo kaigwe ko change ringi ika B C so itura kuingana nya scientists baba ila batura kuingana na HIV kuringana na subtypes ira ura chuchi na kurikiria kinyana utariria kuntokora kwithirite kutongeretie na wingi wa murimo yonde ni account ya Meru arantere itongeretie ni sub county ya Buri ekadia twani Menti North Rewegembe South Central na kinyana uthika watira riurutererwa Menti South rukethira rukithia taira onto bravo kuringanithwa na wingi wa Mario. The latest ndatera twinayo Buri county na noto yukasie the list kabere yao ni kuonekana virus wa HIV bitetie na rate ndaja reason to ya kuthingatira twethira ni mantu ya the lifestyle there ikitachi mantu ya flower farms Menti North no number 2 ndene county ya Meru no you can tell because of the market. Menti North is number 2 then tugema tweta mawa Igembe South Igembe South Igembe North Igembe Central una chuno tubwa cash flow chia mira alafu tugeta kiri Menti South. Well, Menti South no it's another sub county which is coming up na manto virusi no tegera inya ni baba kweja muntu bwa thoko emarigo you see kige nendera all of Menti South sana kuna biashara ingite ya Mario matraki no ya malori kurara ntere chetiania irio east na west ni chirietie ki kuingia kwa murimo yo irietie ni tigania west na tigania east that region but still yet tigania east ugethira region ya Mikindori mbeo that region ire zone ire na mirera ingayo no the virus is going up. Phineas Imana miaka 40 ya mukingo. MCO wandia mwangathia Julius Bijewe na ruretie rurira karerera kuare atetheria ne ukiria wondi uki uchumi Bijewe akariwete kindi kimokeira utobia we utira wondi ya mwangathi ni kuona rukairwo kuma kirikigine kethirikari Brother Gregory na udwa chionkoloki na ntukueje Julius Bijewe akiamukirwa na nkirone kurubaba yatweka ntuku ya mbere kwendera thokoneje ya kare ireri wandini ya mwangathi Mindi Central na tayari rikite kurimo na gutandaswa kire Bijewe riri ni kinya regweta rikite kurugura thoko ingi kathomba kuma riri ajukire utongera ba mwangathi mwankeja 2013 riri kuringana na wegutani na thoko no ime wandini iji kuma na ara kwina marigo kwina nyanya kwina nchunkwa kwina nguo kwina mandansi ya kwendwa into binge bikwendwa ndene ya thoko ya narua
so ni history ndene thoko ya kare market kagita kamwe mĩanka ĩtĩ ũtarĩka thoko ĩje ya rugũri no ĩndĩ ĩrainga ikwagĩa ũkaria bwa kũng'ana tuku ĩje bwa bata bwatwĩka tawa ĩje ya kũmũrĩka ũtukũ na nkũrũkĩkĩra ũtheru nĩ thoko ĩrĩ na bioro hamwe na barabara ya kũthiũrũrũka nĩngwĩtĩkia nombĩte gũtũretera njoka ĩrĩ chagia tũmenga kidogo kidogo na ndĩ kĩrundu kĩu kĩaraganĩrie nja ĩje yetu itwambĩte gũgitĩria kĩrĩmene amba baba twĩre kũthũkia thoko ĩje tũthũka kaĩrĩ kuona tũthiũrũkĩte twĩka mĩtĩ market mheshimiwa to kukuhakikishia kwa kaire manzo ya security manzo ijakaretwe kabisa thirikari ya national ne county ke gwata naira kyo kona area manager na twekera na twita aja kene nyo tuko toko inyekanĩria monka thainya chio tuko weru buryo as long as to observe na mathaya president yaugirite ja curfew akari bagikenera onto bobo baugana ndi maketha jaimera bia bikuona kwi ya kwenderia na kuromba aguri kuma ome gwikinya ntwaja thoko iji igatutethia mantu na jama ingi muno no ntu nkuthibitisha inyona arua ndetara ndagura inya muguto jwa 150 na ntura ngigura 500 kwau inkoromba ingucokeria Julius Mbijewe MCA wetu nkatho no ntu bo turetera kana kaga keru antu barabendaga matuma babendaga maembe barabendaga nsugu bakenda nsabe goko ikuire magwa bwije kwambiria nandi thoko ni ruguri nguo twikura raisi into beti tukwendia bwega tutina misukumano ome na bobo okire wit na mbere Mbijewa akirongera urimi bakiane kia michetho kia uchero primary kiraye kongana na ukurukiro bisini yawe auga moroto ni gutigira mwanga nthi gukura kimichetho muno nyuma ya waki ba baseball complex rere makinya jama kaikuma kienine giki mwanga nthi ni ketheri up center ya sports ndene ya Meru County no ndo kando na Kinoru stadium wengi nene ni yetu ya Kirwero baseball complex thaiji tukwaria ya jukwaa ni kuendelea kuthithwa gukirua kenda kwa kisharia teams igochetherwo then chikuba cieshendine na zaidi twaithia films bieni nkuru kina nde bina kenda ra kwina football timu imwe gicethera na ale boys ngausi ni ucetha nde ngi volleyball ni gucetha kenda kuhakikisha gutibo batikuza bena nafasi yao ya kumba gucetha so ankule no vijana the youth baumire boye beje ba showcase talent chiao no ntunio tutimenya ugore nturere na uko kaumira na keni keke athi mheshimiwa gate diana ba skuru kwa muno sana kire michetho rega chethagirwa aja wandi fund ekweja mheshimiwa Mbijewa na itete ngugi nyingi na ibo ategera ibo kuona ora skuru eje kuthithwa ugeta masibitari utejo jatiringithitwe na ugeta tujirere ntwa mwanga nthia tutwingi utetu tuteringithitwe kuma mwanga nthi mente centro nkiripotera Nteto cia Weru bitamure Gregory thirikari ya Tharaka Nithi ni watandite na wateli bangi mwanya utira ni bakuyana mubango yo kuthi mukara yo akariba county wateli bane amona school of university na makundi atia kithirikari ira yite no te bobweru pokuthi mukara yo akariba county Samura Gishma ana tatonkuluki Nobi chini ya gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muchiwachuka ararukirirwa emunthi gavana Muthomi Njuki achainanirite ngwataniro na University ya Zitek amwe na kiama ya Partners for Care ira ikwirigirwo gutethia gukiria utoro bwa kariba kaunti no amwe na aritwa ba university inu. Kuringana na Njuki, ngwataniro ino igatigira ati University no ya Zitek ikwambiria mutaratara wa kuthomithia akariba kaunti no mantu mwanya mwanya. Kuthomithia mayuthi metu thiini wa mentorship program thiini wa area cia biashara, area cia gukuria area twitaga talanta, area kuruta wira na community area community mobilization na zaidi tukapartner na ntu wa kuthomithia ciana cietu program cia gutuma mateketero maina gutumira nae wa ndawa na kana kuria gutumira ndawa cia kurebia. Nkuruki University no igatetheria kuthomithia mbeu mbithi ba county no mantu megie utari bwa kosi cia kithomo. Institution ya Zitek University ya technology ina ujuzi wa kumenya kuringana na job market bura ikari ni kosi kuciana cietu igwocha ntuko ino no ntwa interest na cia kinya na umbre ikaga wira ni mwishe mwera mengi no ntikwenda kuweto munthi maria mari taino mari flooded kana matuka congested pauga this time ni twenda
kukaidi student metu methiro ruthakaria iria ina job market. Unto bungi bura thirikari no ikagunĩka bu igwakĩrwo mĩako amwe na kwegwo mitambo ya uruti ngũĩ mwanya mwanya kuma kĩrĩ kĩama gĩkĩ ya Partners for Care. Unto Partners for Care ni maretaga computers, makalda computer lab. Tauga nyumba iria cionthe nthondekethirwo na Tharaka-Nithi County itanatuĩka operational cia ICT centers. Na case in point twagweta area rigango munthi bara Kirumi metikiriria ati tukapatana mo matukire computers na tutro the train tunenkanira IT ira itagwo wifi atukareba mweri wa mweri. Neo university no ya Zitek ikagunĩka kuma kĩrĩ kaunti no ara arito bajo bakeja wakanyaga kwĩbundithia magwara mwanya mwanya mara bathomaga ndeni ya university gũkũrũkĩra attachment. We will offer them not just quality, we will offer them opportunities for internships like you have promised in different areas so that when they come out they are able to be ready for the job market. Ndeshana chonde ikirori Zitek mari nidi kuma Tharaka-Nithi tutethĩrie matikaume cukuru nontu twindega tuluzaga turi kaunti tukulose na university na kulose student na student mwenyewe ni akalose kutika twauga nimo tukalumira monka ine nontu maguturomba tukethira tena kini interest namo. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Nyuma ya Weru TV kumureka sibitari ya Mweru Gojist na aria aciba kuwa baretha chekuo batikuona obatungatira muthenya wa rwariende abisa munene wa rwangiro otungata Dr. James Kirimi nali ugete sibitari akiaria Dr. Kirimi na thoterete abisa bake akiwa tebone ontubutereri akiaria nkuluki Dr. Kirimi wete dispensary uye na mabisa bathatu akiba otungata na umwe na arari ukirwa weta otungatira mantu igi corona na unge na arari wiki report sibitari ni akanyakine Murethi Gregory atwache nkuluki. Mweru dispensary wandi na Gojist ntukweje muthenya jwa egoro irari o mwajia gwitindika guca utungata bogima sibitari na ingi untu muthenya jwa naru abisa munene ogima James Kiremi ariungite sibitari je na gutirimana na Daktari Franklin Kome ura uragirite kwithura gitungatira aje na kire gwitetera auga giki nikio gitumi gia sibitari kwagenda ndagitari igoro mantu jaja rakarikire ni untu ikoragire itirafu ni kwithirwa daktari omwe ura twetherwa twina wa atombire kwithwa ari kuni untu narari na transfer gweta gutetheria ajibangi na Meru Teaching and Referral Hospital nara kwina COVID center alafu ne kuratwikite uninkethwa ndi report kanyakine ira tweta cia manthiri nikyo nontu ajiba ma batombire kuwata services. Abisa wa ugima James Kiremi auga mpangarato na mukono jwirigiri jwa mulimo jwa corona ne yetigite arigitani kathomba kuma sibitari mwanya mwanya bathamirwa sibitari level 5 na ntukweje areta ururu bwa itagari ariri covid kurituka ikeja bo ivingi itho enene na ngenti tere ari omweri jwana na ari last year mweri 11 kouke mikakati yetu ya gwitarisha nikenda tumba kuumba gutungatira antu bara bakaethwa bakigwathwa ni covid ya kuingia twambiria kujukia daktari kuma sub county mwanya mwanya na daktari umore waja no rombete kwithwa akijukua eta gututetheria nara ki sibitari yetu ira nene ya Mutindwa kenda omba kwithwa gitungatira patient bara bakamba kwithwa bena covid lakini nikonda uga na kuna ndi tukona ara gap irejire tukurita daktari uria na njere ya kuromboro kirikiri akari naji kwage utungata bobo bwa bata muno beka wira ne bagatigira Mweru dispensary tirage utungata kaire yo tasibitari inge cionda ja kaunti ya Meru ndombe kinya urekeri kire aturi ba iriaje ya Mweru nontu bakwaga huduma ira tubati kwaja na igoro na mbuge batu turi department ya ugima bwa mwiri tukoromba urekeri nikenda tumba kuendelea na services iria twaja na ndene ya dispensary na dispensary chetu chonde tiga eji otu sibitari kinyamo tukainga nikenda tutethia na kwa covid tukaendelea ku balance staff betu na njera ya agiri nikenda tumba kwithwa tukaendelea offer services chonde cha mirimo ingi na kinya cha murimo wa covid ngakikisha from kuma nande ukethwa kwina services throughout na gutethwa kwina itirafu kairi kuma Mweru dispensary wandi na Gojist mente south nkiripotera Nteto cia Weru beta Murethi Gregory Bwa Greg na tukubora race turi kuri mubango yo kubwithe kiama Mount Kenya East ya kinyara mbere kithurono ke 2022 ntumire ni nyingi yao ndi na utuba thanka thoma ntumiria imwa kikuru kwa yes mubango yo kubwithe kiama Mount Kenya East
nkona ya kaiwa kinyandambira ya 2022 ni mtu wetu Moses Mwathe thinya yari ntere chia kaithe uno tugunya muthia nto chetu nguchogera nkatha ntubo thwa watanite na batu kuma thaira twambirie the muna nusu mwanka thai tuthimana rengero weru kirekere mubango chancha mukande na Weru FM 96.4 rumurero wa Meruuni beto mutembe Edward muna twa mathithi o Karinti Center kawidia. Good night and God bless. Eje ni Weru TV. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntu bagitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Eje ni Weru TV. Changamka leo, changamka cheza Lotto. Leo ni leo, changamka cheza Lotto. Changamka cheza Lotto. Safi kabisa, karibuni Moto Live. Lotto Live si Moto Live lakini ni moto. Ukiona watu wanavaa koti za orange, jua it is hot. It is very hot tonight. Jina langu ni Mike Makori. Mushamba Zebedayo. Na kwa tunasema ni mambo ya pesa chapado. Pesa. Niko. Saa tu Jumamosi, 1 million Kenya shillings zitenda mtu mmoja. Yes. Gold rush, gold prize. Gold prize. Kitu unahitaji kufanya ni kucheza. Ukicheza tu Lotto, unaingia ndani hiyo draw ya Gold rush. 1 million. Pap. Inaenda. Basi safi kabisa, lakini sasa wacha tupatie nafasi ya kujishindia pesa. Let's give you a chance to win some money. Let's give you, of course, let's introduce the winning numbers for the show. Verified by the BCLB. Namba yetu ya kwanza. Wacha tuone ni gani. 30. 30 ya pili. Wacha tuonyeshe. 24. 24. Okay. 24 ya tatu. Namba 6. 6. Alafu 33, 30 tuna 33 hapo. 35. 35. Matati zimeamua. Alafu 19. Sasa namba 19 ni sita sasa. Yes, 6. Of course, let's repeat the 6 numbers tuone kama umematcha nambari zako nyumbani. Ya kwanza 30. 24. Alafu 6. 33. Unaongeza 35. Alafu 19 ya mwisho. Haya basi, those are 6 lucky numbers. Kumbuka kama umematch nambari zako 6, you could be part of our plus 460 Lotto millionaires. Ni rahisi kucheza 77700 account K24. Alafu basi unaweka 50 bob ama hata kulingana na uwezo wako unacheza up to 1000. Haya, if you want to be a winner like this winner, watch this short clip to see vile amejishinda.